whaapa ki he nau whaofa e universi pe moe iai i ni whakatupu pe mohono whaofa pe mohono man mereo kau inase ai tau meitu ai ki ono pōne. O kou whatuloa tu heki e hau e whonua, heki e onga apa e hau, ha moeofo, ha kalawhare, ha maafu mo ngai ha au whakatapua. O kou whakatapua tu heki e kere kakai tupu ai whonuani, o kou whaho ha atu me he mananga kempela, ki he matakari nana wala o kanau tolo e whonua. Pea o kou whaitapu atu ki e tahine princess ko la atu whupe katua ho ne mai mo ako en ki ono toke tā i kempelani. Unwe si whawhonua, pea pehe ki kautau e whonua, whare matapure, ai kala whikau lahi o Aositelelia ki o tonga ki Aositelelia isa Curtis tui halangingie. Kama e ka inga e tahine i kempelani pa pehe ki meripoane, o kui ai ko whawhe ki he pongpongi ni, whawhekau toke tā Inoke Veamatahau. Pea kou whatapuat ke kau taki lotu, ka maa kau take o whonuani pea pehe whokitonga. Kai atake whahoko atu, koe hoko atu pene e ma Polokalama, na e whanonga mai e tau kuosi, koe ma pōpōtala noa pe mo wheringi aki, ki he ngahi konga pe i he whakatotolo mo ngā aue a Inoke ki hono toke tā hono wai e me Sidmeripuane. Rotonga ia o kune whaifatongia e Siosiua Presbyterian, ia ngahi ka ulahi, ka ku whiawhia lo au Inoke ke i hoke i mawhenga maria ki tā hoko atu. O ke kei wahe mai ai ngahi ausia, ai tuunga kua o ke ai ho ngā aue koen ki ho toke tā ki he moi Lelei. Ai Kakai a sere ani te whito ki a tautolu me Pasifiki. Ka te utuko atu MALO. MALO bito siua paku tomo ate wha MALO ki he mai whenga maari koe ni ke whai ha hok atu ha potala noa. Ko ihi koe he kaunga aki a te stoi tui. Lotu pa mai si pa moi Lelei. Paku kore ke u ngau pe mua e tala whakatapu. Whaofa mo maari e ko ke hanga whakahoko. Kau whakatuloa tu ai pe ai. Ke hufanga tu ai ke tuanga mo ke ata pangai ke whai e po potala ka ko whamao ki e whai na maari o koe ni. Malo abito Inoke pe koe ta tala noa whaosi i e tau ko si nei ke whai ho whatotoro ka matatohi ho upepa. Pe koe tau pe tau mātuku ko ia mo ni i lahi e tau kau whai Polokalama. Mo ngahi whatohia ke pa koe tau toki toi kamata whi tau laki mai en. Koe whaampe e tau Polokalama koe ni koe whaampe ke whakai atu pepe koe hae. Ha ume au ke whie wahe mai ko au ke au whaitotolo pe ku pe ko ngahi mea au ke whaamu ke tau toi tokanga ange ki ai e tau tala noa ke moi Lelei. Tau te whito ke ngahi siasi o ku whamamafa koe ki ai aho o ngā ue. Ka kou whie tuku atu peke ke koe hape mea au ke whie tala noa mai ki ai tato ki alu ai pe mo a ngahi tānak pe ko ngahi whehu i te tuku atu. MALO. MALO te e siua koe olo aki pe koe tunga koe kui ai ai ki whekumi koe ni o whai i he whatatolo koe ni o whai ki he whatongia ai siasi i he moi Lelei. Oku e whai whatatolo whoki he tau ko si o whai hono interview e ka whai whikau e toko torono tau wha i he tawhaki koe ni e wesite
i Maripuane, o wakai I ke nau perspective, ke koe nau mahino I ai foi rea koe health, ke koe mui Lelei. Oglolo and Wellbeing Journals. Te kai ke publish mau ke whaasi osi pe, ke publish a journal ko ia, ke whiku mine whai. Lolotonga beta e mini, mau lolotonga tari ki he ethics approval, ke hoko atu, ai whakaeke eke ki he kāinga, peko me mipa koe ai siasi. Peko hae nau mahi no I e nau tō ia, ai fwoi rea koe mo I Lelei, peko health. He ko hā ia pia mi he whatatolo I kau whewhekau, ma kau taki lotu. O kui ai pia ke he lahi anga nau mahi no I ai fwoi. So ko koe mai outcome me ma ni ai. Koe wakai eni ke wakai ko ia ai me mipa pe kakai e siasi. Pe koe taha ko ngā oa ni. Kono wakai e perspective o kau health professional. Kau toketa, kau psychologist. Pe koe hae na wakai anau tolu ke whela o whatongia e lotu. Pe koe hae nau mao anau tolu e ne kaunga ki he mo ui ai nau kau patient. So, he maari hano pai wakai ki ta whako ia. Pe ka osi rea mai whatotolo ko ia te mohanga rewa. Analyze ia e fwy dada I e fwy koe hae me ku hoko ku mao he ni pako hae nau ke he co-design ha model ke mohanga trial pe fwy konga wha osi ai kumi koe ni. Ke ne hanga o determine ha whainga model how can the faith community engage ke nau whengau e aki pa mo public health system and vice versa. So koe konga ia ua te mahana ki ai. Aka koe whakamo ke whaosi ta oni o publish ko koe journal I whiku koe tau koe ni. Toenga rewa ki fo I taho ni tau e taha ma konga part-time ni ko hono co-design o test the model and then publish it at the end. Koe tonga ki ai koe ai ki whiku mi so far. Kau kia e me aia o ko whaanke ta tānoa ki ai developing since we last meet e tain koe e ta Polokalama Tefuafaifio o koe ki mea ko whaam ke u talanoa ki ai ka ki moa ke u talanoa ki ai koe whekau aki e mental health pa mo cardiovascular disease ka ki moa ke wao ki ai tuwa pe ki ai whehui MALO apito Inoke pe koutu ko nea lahi eni u mahian ko os whai maha awe ke ai pa ko awe I pe o kui kai ke whai ngofua ko hinga tau te whito ka ki tau tolu me Pasifiki o ku asmai ka te au ka wene ngā hi fuafua whakatotolo mo se kumi ke whama opo anga e tau mahina mo e tau whekau aki kon mo ui Lelei mo ui Lelei he whonoani pa kou o kou lawe nei kai ke whai ngofua o whainga ke whai ai ngāhi field work ka ke lava Lelei pe hange ko whatoa ngai whanoa tala noa lava Lelei e ngāhi whepo tala noa aki mo ngāhi siasi mo hani ihi pea o ku kei hoko atu pe ngāhi ku asmai ka te au ka paupea te ke toi ki tala noa mai ki ai tau pehepe ko ngāhi pōre ngāhi challenge na ke fou mai ai I whama apo mana tui pena ki ngāhi ki ai ke ta Polokalama Tefuafaifio ka ku whapati ke toi whama natu mai ai fo I mahu inga whatotolo koe ni mo ngāhi pōre po ka ngāhi challenges ke fou mai ai o
mai ke foi tu ko ni pa ko la ve pe te ke o sa me ko fa ta o toi hani ke nga hawa kana tolu te fito ke ka professionals ka te fa fo ka ko nga ka ta to ki hoko atu ke issue kon ma ka fam ke ta no ke malo Malo pito e siua. Ko ula ki pe na o fifia pito i he mao ai kau ko ni pa me ngahi funga waka ke. Pene kaua e ngai funga waka na e Maria pito e tānaki pe me he ngai funga waka ko ni na ke kau ia ngai whakatotoro na whai ki mo si Seventh-day Adventist. Na nau kau mai ke whakatotoro ko ni pe na lava rewa ke whai ha whakawhihoa naki ai te whitoitui mo anga na umahinoi ai moi Lelei. Ke whakawhihoa naki ki he typical mainline Christianity. O hange koe au ki ai Siosiua na Ses Baptaiso ani te whatotono pe kai koe Ses Presbyterian ko ngā awe ai. Ta wane wato ngā awe Ses Baptaiso. Io hoko atu ko. Ko ia. Aku ngai mainline churches, ia kau mai pe katolika ki, mainline churches. Kana Maria pe oku ki he mala e whakatotolo ia pe me perspective ai. Ia pita na kai ki fu whainga taa whiu, pe koe whai sampolo Lelei heu ke mai no i pe e ria research oku ka mau ha sampolo ke tani ma ke wanoa ko whai sampolo Lelei ke ia. It's enough pe. Kana i o lava tāna ki mai whai tau whā koe, ka te ki sai angi. So, na kai ki hafu, na kai ki fua hafu mea tene wha atu ngia i whai hono console, ke mau ha kau whiwhikau, ni he ngai tapa ke kehe paka ki ngata pe ai, it was a multicultural. He koe reflection ia o a West here in Melbourne, in fact Australia. Koe taha ni most multicultural suburbs in Australia. Oku mau ia hen he West i te, whika uraki whika aua tau whika ma fitu. Oku mau pe ia i he Wyndham, ain gogo ku mau ia ai. Aia koe mea na wha ki ai ke mau ai cross-section of different culture. Pea na pe mau pe ai pa mo Kolope pa me he Pasifiki. O lava rewa ke whai a comparison e ngai whangamatala. O mahino ia ia ke a te tui. Ma oe mahino ia ia ke o e tō whaholo. Ko ngai tradition. O ku ne hanga determine he viwa e tō ta ki he health. Ta o kuia pe a ke heia koe aonga koe pa mo influence koe a te tui. O ki ai pe no place ta mo no ngawe aki koe mehe si mo lotu. O ku whai a tō ke ai. O pita e whai whatotolo ai ilonga koe whai no hina o ngawe pe a tohi tapu. O ku very clear ai mahu inga intention koe a otua ke tau moi Lelei. A ku ai rewa ngai siasing na mui e whi hino ko ia. Ka aku mahino mahenia me he tau ngai siasi koe Pasifiki with some of the migrants community. Oku si ai ngao e ake hui teolosia ko ia. Oku hange aku toku ia mawahe, te hie fwoi na tola rewa ko ia. Oku hanga rewa he tawalahi a whakawhai ke he ai moi Lelei. I physical health, my emotional health, te me spiritual health. Oku ne fwoi mawahe ko ia, oku ne course lewa ai paparema. I whainga mahino e koe moi Lelei. Koe tala whakatata pe o ku tōlahi koe o ku nau i he tawhaaki tō o he ma o nau whamahino i koe nau mahino koe ki he mo ui koe mea pe a aku koe sino koe mea pe a aku pa te whai te riha pe au kau kakai, kau mate ai koe mea pe a aku ko nau tō koe ti at the extreme
koe mo uiwa mo sino koe mea ia o tua pa koe finangalo ia o tua ke mo lelei sino tangata. So kana two extreme ia. Pea oku influence lahi ai culture mo tradition on a very vague level scripture. Aia koe whatongia ai sesi ke toi wakai I whakalelei pea koe I he mo ui lelei mo na whekau ngā aki. Koe ki foi koe konga e tolu ke lava kia he ta programa koe ni koe ne kai koe taha pe ki whai ngata ko challenge nei pe ai kalasi ba me ngahi ethnic churches koe nau ngahi tari mo ngahi response ne kai ki fu mahino no recording so ki he challenge whaka researchers ne kai ki fu accurate ai anga na respond mo fu hunga response ke lava ke collect data ko ia or o whama opo. Kana kai ko full challenge fe. I overall na kai fu ha whenata. And I'm looking forward ki he participant ko mo na to ke na response. Ko ta ke ai me mi pa pa te whenga pe ke te mao pepe ni ngai siasi ko ni o ka whaiwhikau. Ko ngā ke lava ke whakawhiofi ke match ai anga e nautari pa mo tare ka whaiwhikau pe o kuna ta tau pe piana ke he ai anga wakai ai kau me pipa. Papa tō ngai kui ai ki whatotola nei whai. MALO ahino kai lahi apito MALO Inoke kinai. Ku Maria apito pe mau inga apito oi ni na ke o no ta ya ka to to alatu ki ai ka ko tu ko fo I pioneer mai fo I stati ko ni mo fo I to ko ni mau inga to ia ko fo I maka tu unga ia fo I ke ta usia ki ai alaka ka te fo ka tu ko tu na kana mai na ki ia ke ta no ai Polokalama ko ni ka to mu MALO. MALO Siosiua. Koe na lawe foki ki he konga whakaosio e whekomi ke whaihano trial go design ai foi model whengawe ake siasi me public health system. Ka determine nia pa me tāra koe te mau collect ke ne hanga whotu o point as give us a direction. Ke foi trial koe te mau whai koe ke tese mo tolo. Ka nea me Maria nai hoko I he konga whakaosio mai e tau posi o whengawe ake ai pa mo kautama cardiologist, kautama e ta whake mafu. Pea mo kautama pea me he Torrance University. Ako koe kautama professor pe health science I Torrance University. Pea nau mahu inga ia I he whatongia koe o e siasi, the role of faith. Nau whae mau ngawe aki e tau ko si o nau lawe I koe whae ko whatotolo. Pea nau ilo koe whae whekau au. Pea whae re mau toto whae mau whe pōtala noa aki. Ke mau trial, same thing. Ke hangenia mau early go design a model outside of my study. Pea koe fo I whakaukau koe ni ke whenga ke pea tau mai rewa ai mental health. Koe nau interest ko, nau iloi, koe charity, kake ulo pe nau lawe ki moa, o koe ai e ko charity o koe Fresh Hope Australia. Ta wene ua boe konga, pea o si establish ia le si seta I he ACNC. Koe kene koe ngahi ngā ue ki he role of faith in mental health. Ako o si lere ia, o ko kei kamakamata pe.
Ka me whai mau tala noa ke mau apply ke for i bigger fund ke lava ke mau establish a for trial project. Paka for project ia a Fresh Hope Australia. Mantu i koe tokana kina eni o i Kakai with mental health diagnosis and their loved one. And it's a faith-based approach peer support group. We run courses, we have coaches, we do a one ke toni e se si ke na whalere ngai Polokalama Tefuafaifio. Pea i he nau lawe i koe hena e roki ka mata me ke auspice ai si. Pea talangi whewhe ai Fresh Hope Australia. Koe lesi sit pak independent ke o te wesia ai assessment ko kaunga ta. Focus on mental health. But Maria re mai hiki ai te pōtana no aki. O tala noa mai ki whi mental aku o whai mai mau tala noa mau whahua fo i funding ko ni ke ne hanga fund mai ke mau whalere fo i pōtana. O ku mau put the ethics e ni go mai base ki he ke anga so far ko ku ki mahino si remember o kai ko to ta sa inisia ko to ke ta ke lai ku ilo ki health ko bene me mari ko unga ko now interest ko osi early mai ai indication ni ai interest ai health a role my function I see. That when it was admit my bag of the cardiologist, ko mau whatongia mo mau ilong mo whekomi o kungata pehe. O mau maho inga ia I ngahi tokoni ke me ngahi contribution ke mau whengao e a. I tawhaki ko ni ko e mafu. Pea ke te ao o ku maari au pito ai lama ke usia ko tahai ni ngai mea ko point ki ai direction ko e ku whekomi. Pe ko whea whaunga te mau whengao e aki ato even closer. Ai ko lava ko ke mafu o ku it's hit ke te ao. Ko ngā koe tātai ki pa mo te lahi koe te ao asiate ko e maololo ko tā pehe mafu. But it's very close to home. Ko e ngai siasi he ni, ko e mafu, it's a big thing. Ko e lahi ngai malolo he ni, e ngai mate pafuk wha he ni ko e mafu. Pea o kake te sola ia ki e tau ka inga, ai papare mai mafu. Ka ko tahene e ria o ko maho inga ke explore. Ai, so far o ko lava ke sia o ke ai evidence ko ni hanga point mai, mental health is a risk factor for CVD, cardiovascular disease. Or she show here evident or could contribute. It's one of the risk factor in mahaki mafu mental health. The more mental health can create and pressure. But who would have thought mental health contribute to cardiovascular disease? We landed in this platform of Mahoinga get down while I'm working on mental health. For a platform Lelei ni ke fekumi ke siange pe ko ha it seems like ko mau sio ko ki ai ko management strategy. The high management strategy can allow o tokoni a can have a high risk of cardiovascular disease and the contribution of mental health.
mental health. We are already on the way to avoid a risk of cardiovascular. Pa oku kone e pulu maulotonga ia e taimini ke lava ke ave whakatotolo ke siwange pe koe high role of faith can hanga te kolo in mental health to avoid people leading to cardiovascular disease. Ka mahino pe koe ngahi mea kehe. Ka mahina nia ka koe kai mo ngā stress I ngahi mea alahi oku contribute ke maki mafu. So, this is a very interesting area to explore. MALO abito Inoke konuau ngahi information Lelei koe ni piamo o whakawhiwhia koutui koe hange ai kumi ke whai me whanongo atu o hange a blueprint e ko hamape ke nehanga o koni ke tātu ai whanonga ai ngahi matakarita kona tau me he tupa tau tonga he kutawa iloi ai mate koe o kukau e mafu ia mei hange ko tānoa nai ko takata koe mafu ia o kukau ai mahaki lahi moe mahia o Kakai tonga pe in particular ke whapatoni ki ai whikau aki o mafu hange ko tānoa o whaki moe ngahi kawenga mo ui ngahi mea tokoni mea o kau o si iloi o whainga kaa ki tau tolu tau tolu wani o kau I ngahi maa moe taki wha community o kei whainga kaa o tau whare o ke toenga o Kakai ka koutui koe ko mea ko whiwhia whanonga te whake kāke mai ahi pou tokanga I kina panako mai ai ngahi waa o public health o ngahi waa o university peko whakawhikau aki koe mental health ai parema koe ngahi whainga kaa ai ki e mafu o fufu maria na o lawe I pena ke asi mua kama whatoto tānoa ke asi mahina mai o hangai ko e nipa ku Siosiua tamata kera whai Polokalama Tefuafaifio o ku ke hau pe mea ko whia pe whanongo he ku ke hau me whoi me tō piki o ke take paha whoi tō piki whoi o te kau aki ki he lotu e kau mental health mai e kau aki ki tau ai ako hea koe pako ke isia ka mai koe ni o kutoe paotolo aki tano maki atu ai ngahi fui whakauia alo koe kau alu koe he hau mental health o kukau ia nao ke whamamawhai ki e mafu e toi aise mea heo koe fihi ai anga se kau aki aku whoki mai ai e whai mawha ka anoa ke konga kone o ke au he au koe mea kau whanonga ai koe whainga kaa moe fihi o mea koe ni koe ngā koe ke ngai to hāterine ke ngai tui whakakaucho hange ko whakatata nai koe tau wanga mahena whakatau tau kai pe tau e matika toa koe ngahi phrase tau ngā koe o ke mo ui ia o ko alu rewa ai ia hange tapu o hange ia o kai pe koe mi kama te kau tō whakasin he koe fui whakau ia koe ui Lelei koe ala pari ia mana ki he wani koe kia ane whakawaka ngā mo Lelei asino ai
Peus Veamatahau mo toki ko ni ke fai ho ki ka mari ko fai ko me ha ko fo ke whanonga ko ni ho mai ke no ke Ia. Ia, moani a pito siua ko whenga peke tataki mai ko i ngā koe tau ka whanongo, ko i ngā koe tau ka i ngā. Nei whai mau kamata mau Fresh Hope, kamata alpalere mau wike walu Fresh Hope courses. Pena announce ma wa mi ha mo. Pe fai vahe pa ko ne vahe ni e ka. O ko ne pe he o ko ha o he ko maho inga ia he tō piko e ni. He koe mo ui he kau ha moa, ne ke ha me e ko me kau. Ka ko tō ake ki whonua i ha moa. O ko ne ke ha tala noa ia he kau ake ko. Issue for mental health. Ako ilo ko lapai te ai ho tau ka. Ai ngā. Kau tango tu peo whanau mahina health issues. Ta pera tau tau hanga whakawahe i o thinki ko ia ngā mea pera tau wanga ki ai. Ka koe ka pau te nofo hifo o alu ke whatotolo ke tau potutaha o i lahi ngahi mea o tau whai o kune hanga o sia e si no. O pau ke iai e ko ngai he related ia ke either stress, it's either a social faith issue, emotion, ke whenga e ke attack. Ai foi konga ko ia, te whakafua toki tōko nau mao e te sto i tū i he kawa. Ka koe whenga ene taha e te nau tatau, ai ngai whunga waka. Ka koe whenga ene taha e ke hei ai. Koe sino e tangata, koe tempari o lau mani mani. Koe whinangalo atua ke tangata ta koe whakaino hino pe ke mo ui Lelei e si Inoke ne whai ai ni ngā aue ki hono o tua. Koe whai ne eo tā tau kotoa e te stoi tui e Kristiani. So, ke ne hangau, oni hangau ka pui e whi te stoi tui ko ia. Koe ngā MALO hiang e whinga ke tau whakakano, mo e social issue. Ka ke tau iloi o ko lahi e ngahi mea ia o tau whai ia e ngahi mea o tau ilo pita tau ko. It's got a mental health issues in there. O mi ka koe tau whakawhihanga ina tau hi wā. O koe ngahi mea ia o ko loloto au pito. Ka pau e ke tau ke tau whai ngai big action koe o ne hanga o e sia ai mea hange koe mafu. Ko whai lawa te koe ha moa, it make me realize o ko mau inga pito e isi koe ni mental health ke whahawakai ki ai i e tau Kakai koe pa me Pasifiki. Ke lava ke tau whawhihoa naki pa lava ke tau iloi ai ngai kaunga ngai whikaunga aki koe ni ke oa te tau whamawahe i pe oa te tau o tae tō kanga ke ngahi mea ia o kune hanga ia whanau i mai ai tau tō o ngā mo ui e tau behavior o kune hanga koe o whai. And I think koe management strategy koe ai collaboration koe ai public health system
and as a stakeholder is a holistic approach. A collaboration, a holistic approach, and faith is one of them. Pharmacological treatments of now medications, now treatment, equipment from medical, monitor and mafu. Psychotherapy in one area, lifestyle modification, psychotherapy, psychologist, counselor, provide a therapeutic approach. Missing faith-based therapeutic approach. We just reintroduce and a beer of life iloa to reintroduce psychology, a counselor. They don't think it's worthy. Morning na to hapanga, siya na to og mahuinga Maria. Ka mahuinga Maria ay tango tu mai ay hau pa mo nekai na lotu. O fai hana wahe. Now we have to follow aqui. Ko lifestyle modification, again, kung ai health promotion ko ngai siasi no ngawe aqui. Fai la henia siasi mamanga, fai la henia siasi Seventh Adventist, og na fale na ngahi health promotion activities. O wa na malanga ia ki pe. Ko mamafa ia ke dik na tong an mahu inga. Oi tahi sino tangata pa no fale de ba dietary program na fine activity for sino lere kemi ke na wako ke na wako sino ko Kakai na Kakai na pa memi pa ke lava ke na change in our lifestyle modification ke na to ona mo ui and now kai and now si Kade hata no ke me tani siwar. O taha whaingata I he taonga he siasi. Tonga. Koe kai ki taki lelei e kao taki. Ke tape mo ko whaife kao. Kau tala noa pia he ki kuru siasi na lawe na utopa pia ai. E ka pau e whitapaka pe e ka whaife kao. E ka pau e maa ka MALO he pe e ka whaife kao. Ka pau e whai pe ngā mea ko ni ken poro a kau taki. Pa e anga whewhe ke ako me ai a me ni pau se asi. For me, that's a huge problem. Ke te ko I mo te training a kau whewhe kau o kutupu hake e aho ko ni mo this generation prepare for the next generation. They have to bring health. Because health is part of our spirituality. Ke oe whamai vai health ko me e toke tāhe ko tāpane mai. Te ta wiku ta tō ki e to abuse and sin it belongs to God. Ka koe taki lelei o ko whaamau ke iaha whainga platform ke ome ka taki lotu ke nau nofo. O tala noa e mea koe ni. Na alava ke tā ke kina ke kamata pe ma koe taki lotu. O ko iloa ka taki lotu they are doing a great job. Ko ilo tama ka tawhete kau nau tahi lelei, nau lue, nau tonga e nau kai, nau moi lelei. It doesn't translate ke siasi. It doesn't translate te wheka pau te nau hanga advocate. Ke nau advocate e moi lelei ko tahai e mo oia Kristiani. It's part of our spirituality. E ko wha mea e whainga platform ke lama ke tau ke waki ke kahaung. Ke tau haki a kau Kakai. Taki lotu tau siasi ke nau hanga whamomo a taki. Ai moi lelei, pe tahai e toka te rime se. Hapo ketsi. MALO no ke ko asi mai ai koe poine ka ko whatongai me o tala noa ai whie mau. I whai e li e tau wanga whai. E tau ona mo ui. Pea kui kai koe mea pe ea ke whai he kau wako pe koe kau taki lotu.
koe foi ngā walahi koe whai ko no whenga ke ave a whai o to o ngā mo'i ko ia ki e tau mai se asi mai foi ko tau community whakaluku fua. Ko mea ko whatonga i whai ngā taa au pito pe ka koutui koe ngā oka no ke hanga tofa mai o kune tala mai ai ka tau tolu ko pau ke ririu e tau to o ngā mo'ui pe ko pau ke whai katoa ia a mai sino mo lau maari. Mea ko whanongi o tala noa e hanga mahino mai mo whamanatu mai ka tau tolu he kai ke alu pe mo ui whaata mai ia he kai mo ui whakasino he mo ui whalau maari kai whai mahe tolu ko ia o fundamental pe o ku uho au pito ia o ku erito a kia tala noa koe ni he koe foi ka nea ke to o mo ui pau ke ririu ka koe ririu e ha koe ririu ai atamai mo ui whakasino mo ui whakatamai mo ui whakasino mo ui whalau maari ai ako foi tau tano ke mo ui whakasino tau ia ki health tau tano ke mo ui whakatamai o ku tau toi tano api ai ki health ke tau toi tano ke mo ui whalau maari o tau toi tano api ai ki mo ui lelei ai lau maari ka koe mea ia ko asipea te au fuloloto anu koe kamata whai mai ki ai ho ngā ue o se hao ko ia whatoka mai ai paro parema ai alu peha foi mea ka he tau tā noa koe mea ki mental health pe koe alu peha foi mea kaha i mea whalau maari kai tuko foi ua koe o tau asio tau tōria kune whakatupu e ia paraparema whakatamai mo paraparema ange ko mo huku kon ke mafu aia koe mea ko ku asimai ke au ia koe ka koe mea ko uwhi o atu ke whai mai ke atala noa mahalo pea ma ke tok whai hawa wha mapopo uwhi ke ta taimi koe tala no koe ke mental health koe ni ngā ua ke whai te whito ki e ngā siasi i lawa toi whakamahino mai ange koe hae fo i te whito i mea koe te koe u te whito i isi o tala noa ki e parama whaatamai o ke omi ai ke oku ke ngā ue ai ki ai o whawhiona mai ki e lotu pea moi tautokanga ki o tau sino ke hanga toi ki hoi mai a MALO pepe mahino i koe tala noa. MALO of the Siosiua. Nā whakawhikau. Pea koe fwoi tawai vai a puito e siasi hona whatongia ki a kina tōgo koe of experience mental health. I West, ko ia nā o ke teimi ko ia ngai siasi e unau te klea e nau tōru koe mea koe ia koe it's a sin. Koe mea whakalamahari e ia ke nā ua vete nau ngahe ngaha ki e ki. So, na mawahe lewa, na feel lewa Kakai ko no experience mental health. They're very lonely and isolated i siasi. He na kai ke ilo siasi, it's not that the church didn't want to care for them. Kana kai ke ilo he siasi ia pe eanga fe e nau hanga tōni a kina tō with mental health challenges. He unique a pito a kina tōnu ko koe a diagnose i some of the severe clinical mental health issues. Ko ia ai, nau nofpea whiwhiri, I'm sure o ko ia e whatongia e siasi.
Peo come across a Fresh Hope, ko international body, nas Lelei America, pa fai fetu taki ai. Peo Who mai koe o se COVID na whakaukau rewa ke hanga trial I ho mausi asi I whakas o se wanoa ua. Pa lere fo I wike valo. Pea mau fo I outcome koe me fo I wike valo koe ana fo. It was amazing. I liriu koe na whai he ki Polokalama. It was a course koe course koe a koe introduction to the fresh hope. Koe ngahi key principle whaka tapu integrate with of faith and psychology. It's not a complete. It's very I know going get and now manage and mental health because we all know mental health can be a prolonged. Where may I for long depend on what it is. So kui fai outcome koe result ko ia kai ki urope na lave I he tap ngai Polokalama ki mua. Na whakawhi ia ki symposium. It's the very first symposium in Australia called MISRA. It's Mental Ill Health Stigma Research Australia. Pe whakawhi ia iau o sabite ki pepa o nau tari. Ka nau ki li noa pe o palafu pe lava ke accept na nau tu uaki ke ka researcher in Australia on stigma in mental health. Pea panatari o submitting. Ka presenting for minute tahanima, I was the only one. Kana nau talamai he kai te mawai. Ka unofo pe I he foi trial. I foi wike valu. Ngawe pe ki foi tāda ko ia o te te outside. Pea o se presentation ki he ngahi outcome koe I hanga koe I he foi wike valu o reduce a stigma from week 1. I feel I love koe ke opening I na tolo koe na atene ki foi I ki foi session koe ni ke na very open talk about the diagnosis. Na talangeo ke na talamai koe na hingoa na mea na whaamu ke learn me he ni. Kamata pe one person here. My name is John, and I've got bipolar 1. I've got clinical depression, and the whole room they just openly share. And we were shocked that we can facilitate that. Ki hanga he for space ko ni or reduce the stigma right from day one. You don't find that in the public health system. Because stigma, people don't want to share about mental health because they label, they judge, discriminate. Hanga he for Fresh Hope Australia space o ange whai ngā maari e kare nā tō ke nā trust the people and nā open level share na mental. It does something already to people with mental health. O koe ai trusted group of now share and they being received and supported. Now, the also go present a ngahi Lelei, I think from ANU. On the my Reverend Maria ngahi outcome from Matalaka. How do you know that faith made a difference? Because if you Maria Siosiua, I can understand from a research point of view, from a mahuinga o e patonia o e faith. So I respond. The mianga from opo. Kai talu pa me ai e ku hao away and say this is going to be a question that will raise. How do you know that faith made a difference? How do you know that the church made a difference? It's been proven. Ka koe lotu fokia me ngai uke ke nau face na tolo collecting data. Ke nau hanga wha māpo, but they just do their job. Ke nau ngahi community-based approach. Now we're going to put it into a test. Ai mahu inga mo whatongia o Siosiua. So, what we're doing in mental health, we are tapping in to create a space whether they diagnose or not diagnose, can now almost share so they can
contribute to the way they think, because what they think determine how they feel, and how they feel determine their behavior. Quite often, they'll not for bad behavior and judge a person by the way they behave. So, and then we go straight away, that's terrible. There's got to be some kind of emotional connection to the food, to the behavior, and that emotional comes from the way they think. But the way we think and operate comes from somewhere. Whether it's a trauma in the past, whether it's a past experience, whether it's culture, we need to identify what determines the way we think. There, in Fresh Hope Australia, we try to bring the scripture to help people look from psychotherapy, cognitive therapy model. The love attack a person can identify that we read and do things based on our belief as well as everything else. Psychology. It's a matter of bringing our faith into it and our behavior. So, we'll start to realize that mental health is a big thing. Kapag itaw alo attack, pero many Siosiua ko mai ia conversation Kakai ko direct so far. It has to go back. Pero tahan ay Brisbane here with Brisbane going here late last year. Now matalanoa mo co-close. Now we are finding research in high school about mental health. But the iloa it goes earlier than that. Then how do you get primary? How you get primary of the photo like can they understand why they behave the way they behave? Then how or ilo observe how kamata very early in childhood. So Mari, look at the preventative. How can prevent and start early on in mental health? How you if a fangape akipe I Coca-Cola, but mo feed them make no early on, it's gonna build to a point where they're not gonna drink water anymore. They're just gonna yearn for something bigger and more. The out we get to impact their mental health. Love a bit prevent early on. So preventative approach is something I'm also interested, so that we don't just intervene was your talk but can we look at the preventative approach? Can train or equip it now? Can or try and minimize an impact of or increase in mental health in us. So in mind, it's the free fall. And I think now aki kapau find a good balance o moi flasino and moi whakatamai moi whakalaumari. Kapau toka ngā nau whekau ngā aki e lava ke tau seo ke whainga outcome Lelei ki ka hao i tau whānau. Pea maha o koe ki whakaosinga pe Siosiua ko hanga samape ki mea ko whaam ki ta tānoa ki ai. I'm sure there's a lot kita toki expand maha next time o ko mahino pe koe. Koe whakaukau koe ni ke whaosea ke ia koe subject to fund approval, more ethical approval and my research with St. Vincent Hospital. Koe whakaukau ke komi maha foi ka participant. Ke o mai ha foi sample e toka hofu. We're going to focus on our Pacific Islanders. About the now interest to be a part of the trial. So if we let the Hanga drive, set it up. A cardiovascular cardiologist or five now tokoni can monitor and monitor the progress from a medical point of view.
ten who mai mo ke ka to create a model can love ke apply globally. It's too far beyond aku, but they're interested in developing a model, particularly in the area of cardiovascular disease. Ke lava ke tesi, ke make sure oku effective ai mo whala marie, ka oku lava ke fai ai review no fetongi i kaunga ai toko. Malo Inoke. Koni ai mo whala marie. Ka whafoke te Siosiua. Malo Inoke toke tuyo koe ange koe tuku wa koe kai pola mai mo andi foi Polokalama koe. Kai pola mai fonde pola mea. Pea ange ko ho whakatano ate tatoki hoko atu kia. Ko tui ko te mahu inga takamata koni he tahuni. Kuke hanga wahe mai umea. Daki o stanoa pe ki ai mo umea o kutoe ha. Mo umea o kuhanga mai ia. Ki ho ngā we. Pea o ko karamonu atu ki ngā we mahu ngā we. Ngā we o fo Ie mara e tau community o lotu. Pea mara e whatotolo i public health. Moe mea pe ki mo i Lelei whakaisino. Ko i tānoa koe ki he alu koe ne o ngā we ki he alu ki he tānoa ki he whikau aki moe mafu pa mahino a tānoa koe ni ki he mental health. Pea ko o whiunga i pe ai a o whamapopoka ko whamalola te koe. Te katoki hoko atu e whainga maari e hoko. Ko lawe i pe e iai pe ngā hi pe koa te whakauka mai mea te ke loto ke ta hoko atu ki ai e ku rapito ngā he ngā ia ka kuosi sanga vahe mai. Hulu i mai pa koutou e o whakalango tāponu atu pe. Aki e ngau whai. Whataongi pe hoku me tau ka inga. Mo mea mai ki maunga kono whai whikau toke ka Inoke Veamatahau. Me poane me suspectei. So, kamata ke whakatoka mai. Hangi ko talanoa ke awai peni i talanoa he loko. Ki national, international, ka koe hangi ko whakamu. O whai ngā ue ki ngā mo tolu koe niku. Ke hanga o wholahi mai ke whāno whapapau. Koe aka te a mea o e whaosi aki, pe koe tatau ai pe, ka te utuko ati ka te koe Inoke. Malo pe siwa, malo pe ke toea mea ko whaam ke tangata i pe ai. Kata toki hoko atu i he Polokalama hoko, ka ku whamalo te mai whinga maari, e whatawa pio ko Lelei atu ki he kainga, ka e toki whaiha talanoa, ki ha follow up pe me mihin, pe ka te aha ki mea who e te asa whinga o a, ki e ngai mea aku, ngai mea na rego manaki ai, e mawene asin mai, ka koe tuko ni ka ngā ue whoki o ko kei full time pe he ngā ue he lotu. Pea koe ngā ue koe ke kono langa e Fresh Hope Australia. O ko maupiha ki whainga maari ke whaiha ngā ue la no heni ke direction ko e Fresh Hope Australia. Ko charity ai. He grime charity e tau na koe Fair County Space o ko hange pe koe mea koe ni ko mau.
creating a third family space. So, they took 11 okay. Whanau ma te Inoke. O ki longo motu mai. Kako kana whanau peo maa ko ngā ki moa. Kako tike kato ki hoko atu ki ai ki kalanoa ke mahu inga o te kakona charity ngā aue ki ai. Mana tui pe oku mau iheni pe me au, ia whainga mea o ke fie mau, ke whetutaki mai ai, ke mau inga, ke wikai ke whai pe fui whakatotoro ki o toke tāka ku ke toi whai fui whakatotoro ia mo ngā aue ma ke kāna ke tuia ki ai, ki o ui, Lelei whakamai sino mo lau mai a Kakai ngā Kakai a Siosiua whakaluku fua. Kako whamanaka peka te koe ku hawhainga mea mau ke pehe ke mau whita koe na tuai o ku mau fia ke whakahoko atu e. Kako ua whakahia te koe mau o pito o whakaane mo whanau o whaatu ke tau tonu o tau whakawarena o whakatei pa moa kakau ai ka tau toki pau o tae whe toki o taka wāie